Hello guys, my amazing team. Gokane kwa Gikeno TV ni nani agagetwo Triple M Favored. Ne dayo kanigetha ndumenyithie mere maragithii na mbere nenda-ini cia ukinyaniria. Ne riu DJ MACDEE ni atungitwo ni kimako kieha oro ringi thutha ukorwo agite guka wao uria urikitie kuhuruka. Uyu ni baba wa mamu wao uria ni guka wao na DJ MACDEE ni onanetie kieha kingi thutha wa ukorwo akiandika thiini wa nenda yake ya Facebook na ukorwo akiuga rest in peace guka witu ni ndirakwit uria ni my mom's dad. Agacoka akarira muno, agacoka akauga maya Maundu woiii. Ni thutha wa kiumia kimwe tu thutha wa kuhetoka thutha ukorwo makihurukia baba wao uria ni baba wao wa MACDEE uria makorwo makimuhurukia kiumia kihetoku. Aya ni andu a family aria kwete mahinda magifuatanite na kwa mwana wa comment section ma fans ni monanetie kieha onao aria matungitwa ni kimako makorwo makimwira rest in peace, macoka magakimwira sorry for the loss. Ugo niguo marakorwo makiumiriria MACDEE makiugaga mari hamwe nake. Ririkana ati matire maracokereria hinya thutha ukorwo makihurukia baba wao uria ni wahu wa MACDEE uria ugwitwo Kareithi. Na riu guka wao ni akorwo akihuruka, riu agakorwo akiuga ni arakorwo agifatara mahoya muno. No ririkana ningi thiko nini hetoku DJ MACDEE ni akorwo akiandika thiini wa nenda yake ya Facebook agikorwo akiuga ma fans mamuteithiririe na mahoya amu mwendo wake wa MACDEE ndari arahota gucokereria ginya wira-ini amu ari ona ihoru ria baba wao. Ugo niguo maundu makihana guku gwa social media. Ni nani ngagitwo Triple M Favored tugakiuga rest in peace guka wa DJ MACDEE. Tushamania in my next video. Bye bye.